Sinibingelele emakhaya samadolobheni ngumfana Jolo nibingelelako sibonga nesupport yenu ukusilandzela kuma channel ethu into lenhle leyo ke nislike nishare nisubscribe lokho kuyosita lokho ke niphinde nilungisa nemnikelo phela niyabona umfana Jola unathe manje ufile indlala umnikelo awu guys hayi kwesho okay indzaba namuhla sizokhuluma ngetindzaba lethisematheni kulamalanga sibonile ke ukuthi kunema election la ingayizivele la eSouth Africa kusukela olukhulu luthulu libhunye lihlabetulu so umfana Joe uyangixwayisa ke besola ngixwayisa asho ukuthi lento elikhetho lena ifanana nemateam lamabili ladlala ko egrounding so ke kusuke kulwela ukuthi kuwinwe lapha kuwina ke ukuthi ushaya igoli so ke banibhayizisa banibhekisele but kukhona lo datha suka chilitele nethini seyiwinile kanjalo ke leyo team nineke isikhathi banibhekisale nganitshela ukuthi liso lena lisuke epalini nithi nibaqosha konke lapha phansi ekuhlahla labafihla lamaballot paper khona labanye bavimbele lipala kuyasuka ke kuthiwa nase kubalwa lena lento i-blackout ile lo 1 hour lebakhuluma ngayo le system umbuzo uthi why kungenteka kanjani lokho so uyabona ukuthi ngulenye indlela ukuthi ligoli belingangena lapho so ke lento lena in future kumele nende make sure ukuthi ngiyithandzile nje le ndlela benenda ngayo eKZN ukuthi ngibonile ukuthi no lipali niyalivimba mbe futhi niyanaka epalini but ke sitha ngeke ukhone ukusivimba nzawo tonke naso senda make sure sikhona la sigcina sekubithe khona naku ke nyalo guys sekumele nibuyele ku drawing board nibuyele ku chess banibithile lapha kule ndzaba lo countwe ngayo kutoba likhulu ukuthi ligoli nilikhokhe sebalishayile but ke mhlambe ngekulandzela umthetho incenye ningakhona ukukwenda lokho but naku lokumcoka guys kulwa la kusudlame ngeke lusebenze lokutawusebenza kusebenzisa ingqondo nibabhithe game yabo njoba nendile eKZN kusho ukuthi nisengakwenda futhi nakubuyela kulokhetho lolwabo masipala ephindze nibashayisise ke lapho ke seniyati ke ukuthi seniyofocus ku national nakuyolkhethweni but onke letimpanze tiyobe tilakini umnotho wonke niyobe nowuphethe kungeni lenifika kubantu ukucala kumcoka lo nekubonga kubantu lebanisekele kumcoka lo ngoba indle esikhathini lesiningi abantu bagijima bayetulu bakhohlwe yonke indiza iphapha letulu le ibuye itokwetha la phansi kusho singaso sonke isikhathi le ground lakho la utawulenda khona na uchamuka letulu esibhakabhakeni kumele ulende kahle la ngoba once ungahlipita le ground la ngiyoke ngibone le ndiza sinayiwa iyowa nje iyophahla phela sengisho ukuthi ke lenye into lemgcoka la kumele niyibuke la kumele nimbuke number 2 nguye lo ingoti kakhulu one mistake wagcuma wahlala lapha ku number 1 aniphinzi nimsusa noma ngahlala lapha ku number 1 ukhanjisa uhleti ngemancephele etaba kuyochamuka nangulo umunye lovele emva kwakhe lo phansi VP what mbukeni lo muntu lo kusunjalo lo muntu lo bakhuluma ulimi lunye nalo number 2 nya so ke bantsheleni but nje nangasuka lo number 2 agcuma ahlale ku number 1 bonke laba bana lelibala lelifana na number 2 bawusekela lowa futhi kumuntu lomnyama kaphinza benelicatha kumele nende make sure ukuthi niyayivimba lo mdlalo wa number 1 na number 2 futhi nyalo na 2 abantu lebayingoti kule league lena yekuphatha South Africa number 1 na number 2 ngibo lebayingoti but lo number 1 uyingoti kakhulu ngoba nangagcuma ahlale ngale bawulandzana bonke le overseas babuye la uOliver liqhamuka leligama lethi kaferi yabona niyobe senenda njani umbuzo uthi yena lo number 2 uvotelwa ngibani amavoti lamangaka wathatha nine nisakholelwa kulento besolo ngikhuluma ngayo ukuthi nine nisakholelwa lithi judicial ne Dutch Roman what law lento leyo phela nangabe nisavotela labantu laba kusho wona ukuthi hayi futhi kuhlupheka nisengakakuboni
ndizathi akubona. So vimbani epalini. Number 2 angangeni lapha ngoba angangena nifile phela nitshelwa ngumfana Joe la. Katsani lipari. So ke lenye ke into ke naye ke bahlonishwa ludlame ngeke luside la babitheni ku game yabo. Ludlame ngeke luside lento etibhamu nekulwa netikhali lena yaphela kadzeni nyalo sebenzisana le game yemsholozi le chest. Babithe lapho. So la katsani lipali la nyalo sukumane nilivimbisise lipali la number 2 one mistake niyomkhanza ahlete etulu ashaya igoli. Angathi kuthini yomkhokha kanjani. So kusho kusuka umvulo omnyama akavule emehlo asebenzisa ingcondo. So la nanisebenzisa ludlame kutawubuyela kulento yokuba ngumfana abafathi lababili. Lekathi lomunye hayi lo mfana ngcono simsike ekhathi. Nalona athatha umhlubulo nalona athatha umhlubulo. Na ucabanga lo msike ekhathi angaphinza phili. Kusho ukuthi ke neludlame lalo ngalisho kufa kweSouth Africa. Ngoba kutawufa sivele sinene, yabo. So nani babitheni ku game yabo. Umfana phila tothi lona nanithatha nithi nichinge imithetho, umfana uyaphila seniyamkhulisa ke uyaphila. Namsike ekhathi nanibuka nini niyomphinze nimvuse njani umvuse kafile. Ngeke. So sebenzisana ingcondo. Nibambane nibantu labamnyama. Nibuke onke lamaphutha kuthendeke kanjani. Liqiniso ke kuyabonakala ukuthi kugangiwe. Kubonakala ema-truck anema-ballot paper lamanye sola avela. Kusho ukuthi vele kune corruption lekhona. Lento yale IEC le hawu kusho kona ukuthi kunengilo kungahambi kahle lapho. But ke ngini nebantu labamnyama lekumele nyalo nilwele into yenu, yabona? Nilwele into yenu. Amen. Amen.